Otprilike u 13. vijeku oko 1244. godine je mađarski kralj Bela IV. Spominjao ovo mjesto. On je to spomenuo u svome parlamentu, a spomenuo je mjesto Teratolis. Ja neću više da pričam kad to nastavi moja drugarica Biljana. Naziv Teratolis nastala je od dvije riječi, od Tera i Tolis. To su strane riječi. Tera znači zemlja, a Tolis znači mutna. To zajedno znači mutna zemlja. Rijeka Tolisa je čisto se izlivala i povlači su korto, ona je ostavljala muli talog i vjerovatno zbog toga je i dobila tako ime. Moja drugarica Biljana pomenula je jednu rijeku koja se zove Tolisa. Osim rijeke Tolise postoje još dvije rijeke. Jedna je manja, to je Brježnica, a jedna od najpoznatijih i najvećih rijeka u Jugoslaviji, to je rijeka Sava. Ona protiče ovdje pored Orašja i mi se nalazimo na desnoj obali rijeke Save. To što je se nekad zvalo Teratolis, danas se zove Posavina, Srednja Posavina. Zove se Posavina zbog rijeke Save i Posavina. U Posavini najvažniji ovaj naš zavičaj i naš grad Orašje. Duško, sjećate se vi u vašoj jednoj emisiji, djeca iz Brčkog su rekla da su okolna sela Gradačevci i Orašje, ali nažalost Orašje nije selo, on je jedan mali grad. Vi ste mogli ste se sami uvjeriti da je Orašje jedan mali grad. Mi ćemo popola da pričamo o nastanku naziva Orašje, ali prvo će moja drugarica Danja. Prije mnogo godina na mjestu današnjeg Orašja bilo je mnogo stabala oraha. Ljudi naseljavajući ovo mjesto sjekli su ta stabla i naseljavali mjesto. Tako je ovo mjesto po orasima dobilo ime Orašje. Pored velike rijeka i velikih poplava nastale su mala uzvišenja koji se prostiru od Domanjaca do Vidovica. Tu ima mala naselja. Ugljara, Donja Mahala, Kostrč, Bok, Tolisa, Oštra Luka, Brvnik, Bazik, Matići, Donji Žabar, Lončari, Obudovac, Gornji Žabar, Lepnice, Vidovice. To su sela koje okružuju Orašje. Naše mjesto je postalo poznatije zbog autoputa koji povezuje put Bratstvo jedinstvo sa Jadranskom magistralom kojom se može stići na Jadransko more. Orašje sa Županjom povezuje most i sa tim važnim autoputom Bratstvo jedinstvo. Preko mosta nalazi se Županja u Slavoniji. Mi sarađujemo sa njihovom školom, osnovna škola Boris Kidrić i jedan drugog posećujemo svake godine. Mi njima idemo 22. decembra, a oni nama dolaze 8. marta. Ova naša škola u kojoj ste vi došli zove se Braća Ribar. Ona je dobila naziv po braći Ribar. Ovdje nas koji govorimo za televiziju ima nas oko 30 đaka, a u našoj školi ima oko 730 učenika. Oni se bave raznim sekcijama, naročito se ističu horska i muzička, a i folklorna sekcija. Povodom oslobođenja Orašja prave se posavske večeri kulture koje traju od 4. do 8. aprila. Tu dolaze razne kulturna umjetnička društva, folklorne grupe i mi tu učestvujemo. Tolisa je najstarije naselje u našoj okolini. Smatra se da je tu sagrađena prva osnovna škola u Bosni i Hercegovini. Prije 150 godina, davno. Nju je sagradio fra Ilija Stačević. Tu je nije baš bilo puno učenika, od 80 tako 100. I tu se sticala prva znanja i kulturna umijeća. Tu je osnovana i prva zadruga u Bosni i Hercegovini, poljoprivredna zadruga. Davno je, prije 80 godina je ona osnovana. Kad je osnovana poljoprivrednička zadruga, onda je poljoprivreda bila jako važna i bila u ovom naselju na velikoj sceni. Tu se
radili ratari, koji su uzgajali kukuruz, pšenicu, raž, ječam, zob, rižu i druge proizvode kojim su se oni hranili. Kakva riža? Ovdje nema riže, ovdje se uzgaja riža. A šta ti znaš šta su ljudi prije uzgajali? Po onom što se danas ne uzgaja riža, ja mislim da nije ni prije se uzgajala riža. Ovdje ima, sad se uzgaja kukuruz, pšenica, duhan, zob, ječam i drugo. I druge poljoprivredne prerađevine. Nama je bilo smiješno to što je on rekao da se uzgajaju prerađevine. Pa ja sam se zbunio, meni je prvi put na televiziji, imam tremu. Tu još ima soje, šećerne repe, a uzgaja se još i šiba. Pa da djeca ne bi pomisla da je šiba samo za tuču, šiba se ovdje uzgaja da se pletu i korpe. Naš duhan se zove oraški bosanac. Mi kod kuće njega sadimo u proljeće i kad ga posadimo, onda listovi mladi opadaju i javljaju se novi veći listovi. Oni kad budu dovoljno veliki, oni se beru. Kad se oberu, dolazimo ih kući, natjecamo ih na igle sa kojih skliza na špagu. Onda tako stavljamo u sušnice u kojim se duhan suši. Bavio bi se ja poljoprivredom, tamo u mojoj njivi ima puno komaraca pa se ne može ni raditi, sve se ujedaju. Eto, hvala Bogu što smo završili sa poljoprivredom. Sad ću vam ja nabrojati sve one radne organizacije koje se nalaze ovako. Tu se odmah nalazi radna organizacija Bosanac, u njoj se prerađuje duvan, zatim iza njega je Polirond, to je radna organizacija za preradu plastičnih masa i dugmadi, zatim imamo Savu, to je konfekcija modne odjeće, onda tam dalje je Burim, imamo mehaniku i industriju stočne hrane, to je malo dalje od grada. Eto. I 29. novembar, to je industrija drvne građe. I Korparu imamo. Ali ja najviše volim mehanku zato što tu rade moji roditelji. Tu se proizvodi traktorske kabine. Kod nas ima u Orašju poznato preduzeće vodoprivrede. Moj tata radi u tom preduzeću. To preduzeće izgrađuje nasip koji brani naš zavičaj od poplava. Ja se izvinjavam što sam sad stigao. Imao sam nezgodu pred snimanje. Zovem se Ibrahim i ću ispričati kako se to dogodilo. Pa, moji roditelji su bili na ekskurziji i oni su nas ostavili kod prijatelja da budemo 3 dana kod njih. Pa, kako je mene ta moja rodna poslala da odem, da uključim bojler mojim roditeljima, kad sam se vraćao sa biciklom, polazio sam pokraj jednih kola, ta kola su bila, već počela se radi, opravljaju se. Bila su karoserija, a u stvari unutrašnji limovi su bili skroz otvoreni, tako da je to bilo oštro. Ja sam krenuo prema njima i kako sam htio da zakočim, lanac je preskočio i pošao sam pravo u ta kola da udarim. Mogao sam se sav isjeći, ali našao sam se brzo i okrenuo sam upravljač i tako sam samo skresao. Tu stavljali su mi 2 kopče, bilo je komadnice samotno, bilo je grozno za pogledat. Sad mi je bolje i imam sutra prebijanje, pa ćemo vidjeti kako je to sve ispalo. Ja ću toliko, a sad vi dalje nastavite.
meni je pričala tetka kako je jedna žena je imala kćerku i ta kćerka je umrla. Pa to je čista izmišljotina, kakvi duhovi. Kćerk njoj. I rekao je da u četvrtak kupi jednu bijelu vjenčanicu i da izađe tamo kod jednog parka, da izađe i da čeka da će proći 3 kola, žuta, crna, bijela i crvena. Pa to je čista izmišljotina, kakvi duhovi. Muž je rekao, ma daj šta je tu i mislio što se tebi činilo, idi doktor. Došao je duh i rekao, još jednom budeš ispričala mužu i desit će se tako nešto strašno da nećeš moći taj lom preživjeti. Na kakvi duhovi. Pa to je čista izmišljotina. I tamo na grobu je bilo istebano kolo kako je igralo i kada je ona otvorila grobnicu, u grobnici je bila ta vjenčanica. A ovaj dječko, vojnik, je bio obučen u odnodoženje odijelo. Izmišljotina, kakvi duhovi. Ljudi iz Oraša zovu se Orašani, a žene Orašanke. Sada ćemo mi Orašani i Orašanke pokazati kako smo mi muzikalni, kako znamo svirati. To nas je naučila naša nastavnica Eva. Hajdemo sad zajedno, 3, 4. Duško, dokle ćemo bre više da slušamo ovdje ovu djecu? Ćemo ići da posjetimo našu izložbu koja se otvara za povod dana škole. Ja sam Lidija, idem u 6. razred osnovne škole. Pored osnovne škole kod nas ima i muzička škola koja veoma dobro radi. Ja pohađam 4. razred muzičke škole. Sada ću vam nešto odsvirati. Je li bilo dobro? Ljudi Orašje su, kako ja mislim, dobri i prema djeci se dobro odnose. Ali ako mi dva kod djeca nešto njima navodimo, nisu ni oni baš sjajni. Pa mi u svom zavičaju imamo jednog poznatog glumca u Jugoslaviji kao što je Ivo Grigurević. Pa ja sam ga susreo jednom i to mi je bilo čudno što nisam ništa rekao. Pa ja bi čovjeka iz Orašja prepoznao zato što uvijek ovako lupa kad ga komarci napadaju. Ja bi Orašana prepoznala po govoru. Jer nije baš mnogi neki Orašani, umjesto da kažu gdje, kažu gdje. Pa po tome što je Đana rekla gdje, pa to ne može biti gdje, jer će po tome Brčaci baš misli da je Oraš i selo. Jer gdje ne može, to sam seljaci govore gdje. Ja bi prepoznao Orašana
znam da svi Orašani viču matereti, majketi, naoto. Uvijek se naslanjaju na ovu riječ mameti ili matereti, majketi. Tako. Pa, svako ko me zaustavi uvijek viće džedek mrtvog što radi u Njemačkoj. Pa ne bi ja prepoznao Orašan, već bi on mene prepoznali, ja sam iz Orašja. Ja sam putovala u Njemačku i tamo se lako može prepoznati Orašani. Pošto je Orašje malo, većinom se u Njemačkoj u gradovima znaju ljudi. Oni se mogu prepoznati po tome što, primjer, ako jedan ide s jedne strane ulice, a drugi ide s druge strane ulice, ovaj se dere i kaže gdje si zemljak. I svi se onda na ulici, Njemci pogotovo, okriću. U drugim mjestima su govorili da se Orašje može prepoznati po lijepim curama. Po ovim našim curicama ovdje koji su moglo bi se prepoznati Orašje. To su Danijela Karahodović, Plavotić Danijela, Belkisa, Lejla, Arijana, Biljana i ostali. Toku po ljepoti. Ja bi se zahvalila Igoru na komplimentu jer nisam znala da tako naši dječaci misle o nama. Igor mijenja boju. Ja imam dvije rodice, a sad ne znam kako ću se izraziti, pa evo sad ću reći i one su za sebe rodice. Njih dvije imaju takve tajne da njihove mame ne znaju te njihove tajne. Imam jednu rodicu, jedna se zove Slada i ona sad ima momka, ime mu je Suljo. I njih dvoje su se posvađali, ali ovo dvoje su ters naravi, pa sad njoj daje da se pomiri s njim, ali on i njemu daje, ali neće ona prva da priče, a neće ni on prvi da priče. Ja ću ispričati jednu priču o mom drugu i drugarici. Moja drugarica se htjela pomiriti sa mojim drugom Almirom, ali on nije htio. Ona se zove Azra. Ona je htjela da on njoj prvi priđe i da je stalno pozdravlja na ulici, ali on to nije htio. I zaljubio je se u drugu curu. Sad ja ne znam koja je to je njegova tajna. Ne znam koja je to. Ona njega još uvijek voli, a on nju ne voli. Jel' tačno? Jes tačno. Jes djelimično, ali djelimično nije. Pa pogriješio je da nisam se zaljubio u drugu curu. A on nju opet? Nije. On nju se opet zaljubio. Mi smo mladi, zato ga pa... Ne, a više ima još vremena. A za čega si Lažna ljubav. Ona je ludila za njim. Ja mislim da je to lažna ljubav. Ta ljubav između Azre i njega. Ja mislim da ona njega više ne voli jer sad su se stvarno posveđali. Sad je tu velika svađa. Almir više uopšte neće da je kaže zdravo. A ni ona njemu neće da kaže. Neće zdravi drug. Zato nema drugog moga. A taj se zove Sušlaga. Ona ima drugog momka iz Donje Mahale, ali ne da kažem, ljutit će se na mene. Nemojte govoriti. Duško odmah, ti moraš. Ajde kad to govorim. Ona se snima, nemojte. Oj, čekaj Duško, ona će se ljut na mene, neću. Ti moraš uvijek, ti sve govor da ubačiš. Gdje ćeš udarat curicu, čovječ? Kavaljeri ne udaraju. Budi kavaljeri, ja šta bom? Kavaljeri ne udaraju. Što? Nemojte, to nije. Pa kako te nije trebota bola nježniji pol treba štititi, a ne udarat? Tako je. Da. I je skrećen. O dječacu? Pa i oni se prave važni, mislim. Ima neka... Što Duško? Hvala ne bola. Što to radi? Što pominju? I treba i ova Mila što je rekla, ona je u pravu. Oni njih udaraju umjesto da ih štite. Pravo je. Što ne? Dječaci treba biti.
Mora biti kavaljer. Ma to se udvaraju. Pa, udvaraju. Udvaraju se čekaduške. Aleksandra. U razredu ima dosta dečaka koji vole da udaraju devojčice. Mada to ne bi trebali. Kako one nas udaraju? Čekaduško, evo jedne te koji izazivaju ovdje ima. Uzmu u knjigu pa po glavno. Udvaraju se čekaduške. Aleksandra se udvara. Neće da reknem ovdje nekom. Ja se udvara. Aleksandra i Nela vole da se štipaju. Jeste. A Ismetu se udvara najviše. I to znate kome? Ismetu se udvara i... Šta? Znam da to nije istina. Ja, Sandra, hladna prema to. Ja mislim da je riječ bukva nastala od toga što se prije pisalo na korama od drveta, možda najviše od bukve, pa i bukvar je vjerojatno morao biti pisan na nečemu kao izvor saznanja. Možda se on prvi pisao kao neki izvor saznanja. Bukvar je možda nastala riječ ako je neki čovjek, na primjer, pronašao neku knjigu i napisao je i možda se on zvao Bukvar i po svome imenu dao ime toj knjizi. Riječ buka je dala naziv po tome, ja mislim, zato u vezi sa bukva, a od stabla bukve može se da se pravi papir, pa zato je dobro. Ja mislim da je neko na kori od bukve napisao slovo R i tako nastao riječ bukvar. Ja mislim da je nastala bukvar nastao od riječi bukvica. Pa potom je dobilo ime. Ja mislim da je riječ bukvar nastao od kada je neki čovjek govorio djeci da su glupi kao bukve, pa u množini nije znao kako će da kaže i rekao glupi kao bukvar. Ja mislim da je riječ bukvar nastala po tome zato što je, kako da kažem, Riječ bukvar mislim da je nastala Ja mislim da je riječ bukvar nastala od toga, moralo se da uči iz bukvara. Buba uči, bukvar. Ja mislim da riječ bukvar na nekom stranom jeziku znači zbirka nečega, pa onda neka knjiga, pa onda tako da je nastala riječ bukvar. Ima ona biljka, bokvica. Mislim da je nastalo, prvo se zvao, od te bokvice bolje se pamti. Mislim da je zbog toga prvo se zvao bokvar, pa onda bukvar. Ja mislim da je bukvar nastala od neke riječi što znači osnovno, prvo nešto što je svakom đaku osnovno prvo da nauči iz bukvara. Ja mislim da su učenici prije učili iz neke knjige koja mi je bila teška i onda se učitelj dao na njih govorio kao da govorim bukvama, a ne vama, pa je možda dobilo po tom bukvar. Ja mislim da je bilo neko zanimanje bukvar po tome. Ja mislim da je riječ bukvar nastao od toga što je Poznato je još da se bukvar kaže i slovar, pa zna se u slovar zato što se u bukvar uče slova prva, slova potom. Trudila sam se da što ljepše ovo napravim, a i drugi su mi pomagali. I da što ljepše vas ispratimo iz Orašja.